chi bai ule nizan lama internet signal kan nei lo wangin devotion ahuna kan ti chuak thei lo wa apoi ka ti hle mai engpo ni sela voinun kong roi tu atan dar thalang ti thupui kan ngai thla ho le do na he thu hi lalpanen kan in pol na personal devotion atan kan lo mang le theu do nia korin khomite he na tirku pola le khathon pakhat na bung som le pakhat chang som ni pariat thu lo ngai thla ila chuti chuan mi ma ni in fia chop zok ro se lalpan thu mal som ro se amen dar thalang hi chi rang ranga oma kan reveka afing te alang tlang thei chi te lang tlang riai roi chi te lang tlang thei lo chi te atam mai chuti ro chuan in en a big dar thalang looking glass kan ti hi a om rang le a toite in kan zir ho do na ni dar thalang film manga mi kan en chuan ani na long in alang tlang vek maya kan mu vek mai thina ni ma sela chu dar thalang phena emo nung lama emo object a thil engamo a om chuan ma ni kan lang thina kan in mu thei ta thina ni ti hian soitlang ta ila kan sapoem ti te ma ni kan in da sangim ti te kan ril rot lang san le san lo te kan in hriat theina dar thalang thaber chu tu te emo in kan nun dan le kan tong kam te min ron korek hian kan nazok thina azak zong le in thiam lo zonga thil lalovin kan na ngoi thina chumi omzia chu ego problem kan ne ani ti na ani ego chu naw na ni a ego atangin egotism alo om le a chapo ma ni thudu ma ni inda sang midang enga vak ngai lo ma ni in ngai poimo ti na te akok theya hetiang problem nei te hi chuanin ka hian ti du ma chu an lang chu dan te po ani thina tin bola hian korin khua a ring tu te hena hian tharau thil pek na sataka dong tu ko ran an awangin lalpa zonri sacrament an kil ho dona ego problem nei chunga an kil rem ti lova mi ma ni in fia chobro se ti in an ril ruput mang lali so taksa le thisen en tir na an chan dona anin fia atul thu asoyani ril ru thiang lim tak le ngil tak ne na chan lo zong ma ni lu chunga mailing check kholang chu ani thei thu te po asoya e thu hi ma ni in enadar thalanga ka han mang masa a lo mang ve te u ma ni kan lang chiang du khop mai lali su nung kan zuina konga hian ego problem nen thui takke apen theya amai ro chu rong kan bori po in athon ri ani mai thina ni na kan lo ser chewani po in kan mol pho na ani mai thina ni dar thalang hi avan poimo em he thu hi kan zawa in ma ni kan in ena dar thalang mangila ego problem kan ne ani chuan engtin nge tlom na nuna kan kir le ang ti he lalpa ma ni kan in sin fel na ta na poimo tak alo ni le don ani lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina damte in min kai thowa ikhongai na min chantir le awangin lom thu kan ron soye dar thalang ti thu pui mangin I thu kan zir ho le ta mani fia fu hi lalpa kan mamok thina kan in hriat lo kara hian ego problem nei hian lalpa mani in da sang na te mani in ngai poimo na te le chapo na te mani thudu na te hianin min lo ti mel moi lo fo thina ni tukina hian emit mu a tlong takle tu noi rot taka kan nun te akai kun tharle theina turin he thu cha manghen kan za in min pol le thewang che ven kan nun kong min hruai le la heng hi min chandam tu kan lalpa isu mingin kan di le amen lalpan malso thep cheu ro se
ni len nuam le vek ule